Palat Ngut ki Nongtrei ki bahap hapok ka Non-Gazetted Employees Association jong ke Garo Hills Autonomous District Council ke Pynlong da ke peace rally Tura mentaga sengi ban persya ia ka jimbom yo Tulop ke jongki mentala sapu abnai lenter. Na keliangkan ni ke association ke Dawa badai ban pelat chwano ia ke Tulop ke bakat arbnai. Ia kini ke jingat pajba balai alam da presiden ka NGEA Ubridan M Sangma kalalong lingba ki jaka bakongsan haswa ban penkut ha William Point. Hagani ka jingelang larai banang penjur ka jingeki da ka jingshong ke lain mengor ka ban sedang nadut lasai ke sengi hakaba on kang ya barok ki Nongtrei ban rung syepo ke office Traikam. In the meeting we have discussed next step will be student demonstration. Then in the from tomorrow, so all this council office all will be open, but not allow any employees to work in the office. Kesnong riang point kabala rim haduk kumba shispa shipos na may